Zdravo svima! Danas pričamo o nečemu što će, bez preterivanja, promeniti svet kakav znamo, a to je kako veštačka inteligencija iz temelja menja obrazovanje. I ne, ovde ne govorimo o nekim sitnim popravkama, govorimo o potpunoj sistemskoj transformaciji. Hajde da zajedno istražimo šta ova revolucija zaista donosi. I evo, ova misao je suština svega o čemu ćemo danas pričati. Obratite pažnju na ove dve reči – sistemska promjena. Znači, ne radi se o tome da ćemo samo, ubaciti pametne table u stare učionice i reći da smo moderni. Ne, ovdje se radi o izgradnji nečeg potpuno novog, od samog temelja. Dakle, ulazimo u prvu veliku temu – nova obrazovna paradigma. A šta to u praksi znači? Pa pre svega znači napuštanje one stare ideje da svi moraju da uče istu stvar na isti način i u isto vreme. A ovdje vidimo tu promenu, crno na belo. Sa jedne strane imamo taj, nazovimo ga fabrički model obrazovanja nasleđen iz industrijskog doba. Svi u redu, svi istim tempom, nastavnik priča, ostali slušaju. A sa druge strane, to je budućnost. Učenje koje se prilagođava svakome. Tempo koji nije isti za sve. Nastavnik koji više nije samo predavač, već postaje mentor. I ucenjivanje koje pomaže da se napreduje, a ne samo da se da konačna ocena. I ovdje dolazimo do jedne jako važne ideje. Uloga veštačke inteligencije nije da zameni nastavnike. Apsolutno ne. Njena uloga je da im bude, super asistent, da im da krila. Zamislite samo, inteligentni sistem koji tačno zna gdje je neko zapelo i odmah mu nudi pomoć. Ili okruženja za učenje koja spajaju stvarni svet sa virtualnim. To je ta moć. To je pojačanje, a ne puka automatizacija. Dobro, ali kako sve ovo izgleda u praksi? Sad ulazimo u umetnost otkrivanja. Jer, budimo iskreni, nova tehnologija vredi samo ako je upregnemo da služi onome što provereno radi u pedagogiji. Znači, ne izmišljamo toplu vodu, samo joj dajemo, recimo, raketni pogon. Prva od tih moćnih metoda je heuristička. Sama reč dolazi iz grčkog jezika i znači otkrivam. I to je cela filozofija. Nastavnik ovdje nije neko ko stoji i samo sipa informacije. Ne, on je više kao vodič na nekoj ekspediciji. Postavlja prava pitanja, daje male nagoveštaje i pomaže učenicima da sami otkriju znanje. Evo, i kako to funkcioniše korak po korak. Sve počinje jednim dobrim problemskim pitanjem, nešto što golica maštu, kao na primjer zašto led pluta na vodi. Onda kreće diskusija, istraživanje, nastavnik usmerava, a učenici sami dolaze do zaključka. I na kraju taj zaključak provere. Znanje stečeno na ovaj način, to se ne zaboravlja, zato što je otkriveno, a ne samo naučeno napamet. Sljedeća metoda, podjednako važna, jeste problemska metoda. Ovdje idemo još jedan korak dalje. Učenici dobijaju stvaran, autentičan problem i onda, poput pravih malih naučnika, moraju da prođu kroz ceo proces, da istražuju, postavljaju hipoteze, eksperimentišu. I, kao što se vidi, proces je vrlo jasan. Krene se od konkretnog problema, recimo, kako svetlost utiče na rast biljaka. Pa se predlože moguće hipoteze. Onda sledi istraživanje, eksperiment, analiza rezultata i na kraju zaključak. Ovdje nema suvoparne teorije, ovo je nauka na delu, znanje koje se odmah primenjuje. Dobro, vidjeli smo nove metode, ali postavlja se ključno pitanje. Kako ih primeniti na recimo 30 učenika u odeljenju istovremeno? Tu na scenu stupa veštačka inteligencija. Ne kao zamena, već kao kopilot nastavnika. A sada obratite pažnju na ovaj broj. 30 do 40%. To je prema procenama količina vremena koju AI može da uštedi nastavnicima na onim rutinskim administrativnim poslovima. Znate beskonačno ocenjivanje testova, pripremanje materijala, pisanje izveštaja. Zamislite da se oslobodi trećina tog vremena. Šta bi se moglo uraditi s njim? Pa značilo bi upravo ovo. Više vremena za ono što je zaista važno. To oslobođeno vreme se ne gubi, ono se ulaže nazad tamo gde je najpotrebnije. U rad sa učenicima. Više vremena za razgovor 1 na 1, više vremena za mentorstvo, za podršku. Za ono što nijedna mašina nikada neće moći da zameni. Autentičnu ljudsku vezu i istinsku pedagošku mudrost. I mislim da je ovo ključno da ponovimo još jednom. Veštačka inteligencija je alat
Jeste, neverovatno moćan alat, ali i dalje samo alat. Ona može da analizira podatke, da nudi predloge, da automatizuje zadatke, ali konačnu pedagošku odluku, onu najvažniju, uvek donosi čovek, nastavnik. Dakle, AI ne umanjuje stručnost, naprotiv, ona je osnažuje. E sad, hajde da malo proširimo sliku, jer ova transformacija obrazovanja se ne dešava u vakuumu. Ona je direktan odgovor na svet koji se menja, brzinom koju nikada ranije nismo videli. A to naravno znači da se menjaju i veštine koje su potrebne za uspeh u tom svetu. Ova slika govori više od 1000 reči. Pogledajte samo brzinu usvajanja tehnologije. Telefonu je trebalo skoro 45 godina da dođe do četvrtine američke populacije. Televiziji 25. Pametnim telefonima manje od 5 godina. Promjene se više ne dešavaju postepeno. One su eksponencijalne. I naš zadatak je da pripremimo mlade ljude za život i rad u takvom munjevito brzom svetu. I naravno, ovakva brzina promjena izaziva i strah. Postavlja se pitanje, šta će biti sa poslovima? Realnost je da se poslovi koji su rutinski i koji se ponavljaju sve više automatizuju. Ali ključna reč ovdje nije nestanak, već transformacija. Priroda posla se menja iz korena. Ali sa druge strane, kao i svaka industrijska revolucija prenje, i ova stvara čitav spektar potpuno novih poslova. Zanimanja o kojima nismo ni sanjali pre 5 ili 10 godina. Ko je čuo za prompt inženjera 2015. Ili za stručnjaka za etiku veštačke inteligencije? To nam jasno govori da fokus više nije na obavljanju repetitivnih zadataka, već na kreativnosti, kritičkom mišljenju, rešavanju složenih problema. I baš zato obrazovanje ne sme da kaska. Ono mora da bude korak ispred, da aktivno oblikuje veštine za budućnost. I tako polako dolazimo do kraja i do same suštine. Naša mudrost, naša budućnost. Jer kada skinemo sve slojeve tehnologije u samom srcu ove revolucije, ne nalazi se algoritam, već jedno duboko ljudsko pitanje. Kakvu budućnost želimo? Mislim da ova rečenica savršeno sažima celu priču. Veštačka inteligencija nam daje alate i ti alati su svakim danom sve moćniji. Ali, kako ćemo ih iskoristiti? Da li ćemo ih upotrebiti da stvorimo obrazovanje koje je humanije, kreativnije, pravednije? Taj odgovor ne leži u tehnologiji, leži u nama, u našoj pedagoškoj mudrosti. I za kraj ostaje ovo ključno pitanje za razmišljanje. Krajnji cilj, dakle, nisu škole kojima upravlja veštačka inteligencija. Apsolutno ne. Cilj je obrazovanje koje vode ljudi, ali uz moćnu podršku veštačke inteligencije. Pitanje, dakle, nije šta tehnologija može da uradi za nas, već šta mi, kao društvo, želimo da uradimo sa njom. Kakvu budućnost ćemo izabrati da gradimo? To je izbor koji je pred svima nama.